Pagi tadi saya dah terima satu melodi yang agak mengejutkan, di mana dalam melodi ni dari pihak peguam sebelah sana dia nak saman anak saya sebanyak 2 juta. So itu yang saya tak faham lah, apa salah anak saya. So, kalau nak serang pun nak apa-apa ke, biarlah ke ayahnya, sebab anak saya tak buat apa-apa pun. Anak saya cuma cakap kenapa tak jawab, kenapa tak delete video. Bukan dia maki-maki ke, dia kutuk ke, dia caci, dia bagi ugutan. Tak ada langsung. Bila dia buat upload video tu dan terang dia menyebut nama anak saya, so saya terpaksa lah membela anak saya. Janatan sendiri pula bagaimana bila ialah melibatkan anak sebagai seorang ibu, pastinya berasa macam perkara ini tidak patut dibawa di heret sekali anak kepada situasi sekarang. Ya, sebab pada saya sekeluarga kena polis. So kalau you are really sincere about your apology, I'm so far away from my daughter, jadi macam how do I comfort her ke, macam mana saya nak tenangkan dia ke. Dan she's not feeling well right now, dia sakit, lepas tu dia ada exam. So saya sebenarnya bila dapat surat ni, saya cakap sama saya, please don't tell her lah, kasih dia buat exam. Tapi saya betul-betul tak sangka sangat yang sebelah sana tu boleh buat video sebut anak saya banyak kali. And she's only 19, you know. Dan kalau dia cakap tindakan anak saya salah, tapi saya sekeluarga kena bully. Saya sekeluarga kena bully. So kalau you are really sincere about your apology, I don't think you should go after my daughter. If you are really sincere, that's all I have to say. And dia sangat, pada saya macam sangat sakit hati saya, macam my heart is so much pain lah in my heart. So, dan kalau you betul-betul nak minta maaf, you betul-betul nak berdamai, kenapa saman my daughter? Pada masa tu 5 hari bulan Oktober was my son's birthday. Birthday anak saya yang dia berada di Amerika. Dia pun tekanan. Saya cakap, abang yang birthday kenapa tak keluar dengan kawan-kawan, enjoy. So kira dia abang duduk bilik. Datuk membatik kata-kata Dwi lah kan. 2 kali je dia melihat Datuk menangis mengalirkan air mata, which is waktu arwah meninggal, dan isu kali ini kali kedua. Mungkin adakah ini perkara isu paling sensitif bagi Datuk sehingga merasakan perkara itu membuatkan Datuk mengalir mata, mendapat tekanan ke? Yeah, because my principle is you can attack me. You nak apa, I nak apa-apa, tapi you don't attack my children. Sekarang because of you buat